lone hela le le tlhomamisang boleng jwa ditemane. Fa setlhopha sa setšhaba sa softball se tsena mo kampeng go ya go kgaisanong ya Aforika Borwa kgwedi e tlang. Motho wa dumela nka mogela bo gape wa mogela sentle moeng o tla ba go rana dikgang tse ka puo ya diatla. Ha re simolola Mothusa-Tautona re slang Batsogwane o tlhaloseditse banni ba o rapa gore puso e sekasekile dituelo tsa babereki ba mo malapeng le tsa badisa gore di okediwe. Mothusa-Tautona o buile se fa buisa phuthego ya kgotla kwa wa rapa a re utlwa se ba etseng tebogo. Phuthego e thagolela tsela diphuthego tse Mothusa-Tautona a ta di buisang go ralala kgaolo ya gagwe. Ko rapa Mothusa-Tautona o ne a tlhalosa dingwe ditshwetso tse puso e di tsereng. Re leka go tokagatsa gore batho bone ba se ka ba gatelelwa mo go kalokalo ka gore dikompone le tsone tse di iphitha ka monwana di bua gore rona ne re ka duela botoka ko re hela go tule molao wa leta gore ka duela go simolola ga bokana mme e le go iphitha ka monwana ka gore ga gona sepe se neng se ba itsa gore ba ka duela botoka go tsamaelaneng le seemo sa bone mme re ne ra ikano ka kgang ye ya minimum wage mme re na le minimum wage e le gore ke a badisa le di house ba di maid mo dijarateng bone ke 1500 mme le bone ba le jaaka re bua ba dishopoling re tsholeditse minimum wage ya bone. Banni ba roletse mo palamente wa bone dingwe tsa dikgang tse di ba amang. Re na le bothoki jo bo latelang. Re na le gone gore re thokana le bloko ja guidance and counseling. Re thokana le gone gore dilebo tsa rona di be di okediwa tse leng gore di teng gompieno go ra gore ga di lekane dipalo tsa bana ba leng gore na le bone mo nakong ya gompieno. Re bua ka lebo e tshwana le ate, re bua ka lebo e tshwana le design and technology. Go nne le kga ya gore gone jaaka dikompone go ba mo botetimo a motse o ne le dipole tse di bona kana o thabolwe ke dikompone tebe e go ba ho ke zo di kgala tsengwe tse ile gore gongwe ha ile gore ne e se mo molao motheo gongwe nka bo le tsentse ni se jaaka re bua re ra buisana a rena le dikompone a re ka di beela melao ya siri sephatlo wa twalo seru phatlo ba ta tsamaya ba go mahelo a mangwe ba go direla ko akere so re tshwanetse re dire melao e le gore le bone ke melao e ba ka isika-sika ba bona gore nyami ga e re bee thata ka ko mosing. Mothusa-Tautona o tlhaloseditse banni gore puso e tsweletse ka go sekaseka dituelo tsa babereki ba ditirelo tse dingwe tse di sa amiwang ke diphetogo tse se ba etseng tebogo. BOTSWANA Television o rapa. Re sa lefao Mothusa-Tautona o tsweletse a gwetlha maphata a puso go tokagatsa ditirelo tse di fiwang setšhaba. Re Tsogwane o buile se fa buisa phuthego ya ditlhogo tsa maphata a puso kwa letlhakane e le bontlhabongwe jwa diphuthego tsa kgaolo ya gagwe se ba etseng tebogo wa tswelela. Morago ga go amogela pego ka ditirelo tse di tsweletseng mo kgaolong ya gagwe ya botlhophi Mothusa-Tautona a re maphata a tshwanetse go itebaganya le go rarabolola matshwenyego a lebanyeng kgaolo. There are also some gaps here and there as well. There are certain things that we need to improve as district leadership. We must come up with some initiatives responding to the population dynamics. We must be in a position to say, okay, the population report, census, what are we doing as a district? Butloki bo godile jang matshelo a batho a tokagitse go le kae. What is it that we are going to do, planning for the next development plan or the next budget? What are we going to do? What are we going to drive? The other issue can go the sub-district being upgraded to district level. The posts they were not there of higher responsibilities are coming to the district. Officer accommodation is now becoming a challenge.
even the staff accommodation. Something that we need to understand ka botiti ko hore lethakana alone prices tsa matlo are higher than that of Zahaburu. Go botlhokwa gore maphata a tshwaragane go tokagatsa maduo. There is a lack of collaboration. And indeed, when you look at the report, lack of collaboration. The report it has been presented in silos. But me, we are all striving towards the attainment of our Vision 2036. We need to change, mindset change, to the better, of course, or to the best. Report ya rona le itse hela hore di gap tsontse tse di buiwa molaodi le tsa bua ka tsone. Gore going forward we need gore re tswale di gap tse. Ga se go tswala di gap ka dishonesty, ke go tswala di gap ka go ira tiro. Motho a taotona o gateletse botlhokwa jwa go taa ka methale ya go tokagatsa maduo a thuto mo kgaolong ya boteti ka ebile e le nngwe ya dikgaolo tse di sa direng sente mo lehatsheng leno. Sebaetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Letlhakane. Mo Parlamento wa kgaolo ya Mathethe Molapo wa Bojang ebile le tona wa botsogo Dr. Dikgang o rotloeditse maphata a puso go amogela le go tsenya mo tirisong lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Michael lenaneo leo ke go naya badiredi ba ipelegeng dikitso tse di hapegileng mo go tsa kago gore ba itshetse ka dikitso tseo. Dr. Dikgang a re lenaneo leo le ka thusa thata go lwantsha letlhoko la ditiro. O buile se jaaka na rola semmuso ntlo ya agetsweng loapa lora mosimane kwena kwa lorwana mme ntlo eo e lopile madi a hetang 200,000 pula e agilwe ke dialogane tsa lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Kelbet Mogorosi. Morago ga go lemoga seemo se se neng se ngomola pelo se ba loapa lora mosimane kwena ba neng ba tshelela mo go sone, khansele ya Good Hope e tshwaragane le ba lekalana la Construction Industry Trust Fund CITF ba ne ba aga ntlo e ya dikamore tse pedi. Thulaganyo ye mme re itse thata gore ke dingwe tse ne re di ipeile pele re le puso gore ra go tlhabolola ipelegeng go ira dilo tsa sennela ruri. Tja le kopa khansele thusang dialogane e seng ba hela a tolosang gore le ire mo go teng database ke itse re na le ra expression me ha gongwe bontsi ga bo e bone gore bo gone go ikwala me keletso ke gore nyena ba la alogang gampino ka mosobe le kgona go tshwara ka diatla. Lenaneo le le tlhabolotsweng la ipelegeng le tsile jaana ka maikaelelo a go thusa bodiredi jwa ipelegeng go ka akola dikitso tsa botlhokwa ebile di le maleba mo go tsa kago gore re ka nako ya ha ba tlogela mo ipelegeng ba ye go tswelela ba itirela madi le go itshetsa ka dikitso tsa go nna jalo. Ba ne ba sa dumele go le yone district house ba sa dumele gore a motho a ipelegeng o ka ga district house yaanong ba irileng ga lenaneo le simologa ba dumela ba tsamaya kgakala gompieno. Thuto re inetseng bana ba ga e harologane go pele thuto re inelang bana ga ba tlile go CITF. So dithuto tsa rona tse re di hange tse e leng gore di netefaditswe ke ba BOTSWANA Qualifications Authority. We offer registered qualifications. So ditlankana tse re di hang bana ba ke ditlankana hala tse e leng gore ga go tlhoke gore motho a go botsa gore o setse re ko kae ke setlankana sa CITF. Ga se go teng sa re nne ka re sa ipelegeng yana a go maphata a maleba le di-parastatale tse di ikemetseng bo BOTSWANA Housing Corporation le rona hala le jaaka matlo a bošwa re le ke go bona re engage bana ba jang gore re ba godise talente ya bone. Ntlo e ya agiwa ke tsone dialogane tse di 17 go akarediwa le ene o agelwang ntlo ba supa jalo botsipa jo bo ba amoleng mo dikgweding tse di hitileng jwa ipelegeng e tlhabolotsweng. Mme ba berekile ka natla ba gaetso sengwe le sengwe se se mo jarateng tarate ele e bonanye ntlwana e re ko morago ele le yone ntlo ke diatla tsa borre le bomme ba ba ga moragane ba ne ba dira mme go le bokete bogolo jang mo go nna coordinator ka gore e ne e le lenaneo le lesha.
tota ke a leboga le tsone badiri ka nna le bone ke a ba leboga ka go nna pelotelele go tla go dira yone tiro e re dirileng ye tota o thung ga ke na mafoko a pa mantsi o itse gore ke tletse boitumelo bo bontsi ke gore ga ke itse gore nka reng Tona Dikolete o ne gape a supa ga thulaganyo e ya go agiwa ga ntlo e lenaneo le lešwa la ipelege go tsamayelana le ponelopele ya lehatshe leno ya 2036 ya go aga itsholelo e ikegileng ka dikitso ga mmogo le go naalana le tlhomontšha ya ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya go hetola dikakanyo le megopolo go gatela pele. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lorwana. Lefatshe la Botswana ga le jeswe di welang ke tshwetso ya lekgotla la mahatsha a humileng la G7 ya gore ditamane tsotlhe tse di epiwang le gore tahadiwa di romelwe kwa Belgium pele go ya go tlhomamisiwa fa di sa tswe kwa lefatsheng la Russia. Mafatshe ao a karetsa la America, England, Japan, Italy, Canada, France le Germany. A supa fa sa batle ditamane tsa Russia mo mebarakeng ya one. Tshwetso eo e simologang kgwedi ya Lwetse e rogwa monongwaga ya go netahatsa gore ga gonne le thekiso epe pele ga ditamane tsotlhe di ka romelwa kwa Belgium go ya go fiwa setlankana sa go ka rekisiwa. Monthatile Boti ka dintlha. Irile kgwedi e fetile mahatsa a humileng a ipitsang G7 a tsa tshwetso gore go simola ka kgwedi ya Lwetse monongwaga lehatshe la Belgium mo boemong jwa one ke lone fela le tla netagatsang gore ke dife ditemane tse di tshwanetse tsa rekisiwa mo mmarakeng ya one. Kgangkgolo ya mahatshe ao ke gore ga a batle sepe se sa amanang le temane e tswang kwa lehatsheng la Russia. Mme maabane sethopa sengwe sa G7 se ne sa wetsa loeto la sone mono go tla go bona jaaka ditemane di epiwang ka teng go fitlhela di a mmarakeng. Le fa go ntse jalo go tla ga bone mono ga go bonela go tla tswa mosola ka jaana tshwetso e setse e tserwe. We have a challenging task as a technical team to implement the G7 decision that's been taken, and we came here to be able to learn how the systems are working here so that we can ensure that the systems that are developed, that we've been directed to implement, don't have the dire outcomes that some of the questions know. That the system we're putting in place is one that does have again the mutual benefit to our markets to be sure that they are free from Russian diamonds. Mo potsolotsong le bobega dikgang sethopa se sa iponatsa fa go sena sepe se ba ka se thusang ka teng. How fruitful is this consultation after this taken? The statement made by the G7 leaders is the statement that was made by the G7 leaders, and we now have to implement how that's going to move forward. Le fa go ntse jalo lehatshe la Botswana ga le ise le helelwe ke tshepo le fa gone le kokole le sa nametse mo dikarabong tsa lone. Forward that this consultation will now be more fruitful with the information that they now possess about Botswana and why we cannot really go for the single node. So we're hoping that the continuum of this conversation will actually yield positives for Botswana and hence propel our beneficiation and development trajectory, because that is really the key to improving the lives of Botswana. Satisfied with what they've seen. Inconclusive as we may in terms of what really we are going to be doing from here. I think the general understanding is that they've seen, they've had, they'll go back and we will continue to dialogue. Petso e kokonela mahatshe a gwebang ka ditemane ga e amogelwe ke mahatshe ka bontsi ka jaana e tsere go sa rerisiwa ope ebile go sa lejwa ditlamorago tsa one kontle ga gore go tshwanetse ga bakisiwa lehatshe la Russia le le lwantshang la Ukraine. On Tatile Boti, BTV News, Gaborone.
fa re gantse di tswelela makaseterata o mogolwane wa kgotla ditsheko ya molepolele re ga se itsewe tonoki o tlhotsela tse gore basekisiwa ba le bararo mo polaong ya bana ba le bararo go bapa le motse wa boatlaname kwa kgaolong ya Kweneng ba tswelele ba letetse tsheko eo kwa ntle ga kgolegelo. Tshwetso ya ga makaseterata e tla ka nako e basekisiwa bao e bong Rakola John Rakola, Katlego Rakola ga mmogo le Basebonye Rakola ba neng ba itshupile kwa kgotleng ya ditsheko go sekela melato ya polao. O nkutule Thamaga le Samantha ga baeme ba go tshwara tshepego. Basekisiwa ba Rakola John Rakola wa dingwaga di le 79, Katlego Rakola wa dingwaga di le 32 ga mmogo le Basebonye Rakola wa dingwaga di le 50 botlhe ba lebisitswe melato e le meraro ya polao. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla, basekisiwa ka boraro e ne re kgwedi ya Sedimonthole e le 28 ngwaga wa 2023 go bapa le masimo a dithoteng a bapeng le motse wa boatlaname ko kgaolong ya Kweneng ba ne ba kopanela tshwetso ya go bolaya phenyo ra tlhaga. Mo molatong wa bobedi basekisiwa ba ka boraro ba lebisitswe gape molato wa polao ya ga Mmilili ka tlhaga ka kgwedi ya Sedimonthole e le 28 go bapa le masimo a dithoteng a bapileng le motse wa boatlaname. Mo molatong wa boraro basekisiwa ba e na re ka kgwedi ya Sedimonthole e le 28 e ntse e le gone kwa dithoteng ba kopanela gape go bolaya Pako Mogalagadi. Mosekisi wa puso mo tshekong e sa Inspector Morin Segokgo o tlhaloseditse lekgotla fa basekisiwa ba letse ba letleletswe ke kgotlakgolo ya ditsheko Kolobatse go letela tsheko ya bone ya dipolao ko ntle ya kgolegelo, mme a supa gape fa ditlhomiso di santse di tsweletse. Segokgo o tlhaloseditse lekgotla gape gore ba isitse ditopo tsa bana ba ba bolailweng go tlhatlhobiwa ke dingaka, mme ba santse ba emetse maduo a ditlhatlhobo tseo. Mosekisi o na kopa lekgotla go ba fa sebaka sa go tswedisa ditlhomiso tsa dipolao tsa bana bao tse di dirilweng ke basekisiwa ka jaana di se motlhofo. Makaseterata Tonoki o na a tla kopo ya bosekisi go tswela ka ditlhomiso le go tsitsa dipego tsa bongaka fela fa di sena go ntshiwa. Makaseterata a re melato ya polao e basekisiwa ba e lebisitsweng ke e masisi mme e tlhoka ditlhomiso tse di tseneletseng. Mosekisiwa wa ntlha Rakola John Rakola, mosekisiwa wa bobedi Katlego Rakola ga mmogo le mosekisiwa wa boraro Basebonye Rakola ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa go sena sepe se ba ka se buang. Makaseterata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya molepolele ga se itsewe Tonoki o okeditse nako ya gore basekisiwa botlhe ba tswele ba letetseko e ko ntle ya kgolegelo, mme ba tla isupa gape fa pele ga lekgotla kgwedi ya Moranang e le malatsi a le 23. O nkutlile Thamaga, BTV News, Molepolole. Moepo wa Mopane kwa kgaolong ya botlhophe ya Tati East o itlamile go tsa boikarabelo jwa go ranyega ga matlo mangwe kwa motseng wa Matsiloje a go belaelwang a ranyegile ka ntlha ya thulaganyo ya go epiwa ga gauta gaufi le motse o. Seo se tla morago ga gore banni bao ba Matsiloje ba ikuela kwa mo palamenteng wa kgaolo ya bone Dr. Douglas Letsola Thebe gore fa e sale moepo o simolola tiro ya one gaufi le motse wa bone ba simolotse go lemoga koketsego ya go ranyega ga matlo ka palo e kwa godimo mo motseng. Bathami Mando ka pego. Matlo a rona a kreki ha gona kgato epe e kgotsogatseng e supang gore nya mme batho ba Matsiloje ka le senyegetso re na le lona thusoki ha iyo. Banni ba motse wa Matsiloje ba lela sa maiyo gore go epa gauta gaufi thata le motse wa bone ga go a batlela ka tse di molemo mo matshelong a bone. Ba ngongorega ka lerole le go ranyega ga matlo a bone. Ke ka jalo ba lopile mo palamente go batswa thuso ka go batla dikarabo kwa moepong wa Mopane. Mme sone ba lla ka sone sengwe ke yone kgang ya gore bana ba tshepisitswe gore tsone di EIA impact environmental impact assessment tse tsotlhe tse e leng gore di sireletsa banni kana di sireletsa dithoto tsa batho ba ba bapileng le maine di diriwe, mme hela se ba se makallang go gore se ba se boleletsweng o ka re ga se sone se se nnang teng. Batho ba hetse ba tshogela gore boitumelo jwa bone jana ba itumelela gore maine o butswe e tare ngwaga tse 5 tse di tang batho botlhe ba go thola batho botlhe ba lwala ka asthma ke kgang kgolo le yone gore
ba bua gore air pollution le role le tswa mo dikolong tsa lona ka kwa ga se lone le le siameng kgankgolo ne le yone gore re boneng gore what could be done go ka batla the alternative routes kana go ka tshelwa metsi mo ditseleng tseo kana re ka thusana yang jaanong ba batla gore moepo o tseye boikarabelo ka ditshenyegelo tse ba di itemogelang mo matlong ya matlo ke yona thata kgotsa e leng gore we are very worried gore re bona tshenyego tsa dikraka tsa matlo di are far beyond the dedicated 500 radius of 500 meters. Kana silwe sa rona ke gore mantlo a krekegile re neele assurance ya gore wa baakanya kampo ga wa baakanya hela mo mantung a krekileng a mo teng ga 500 meters ga rena bothata le one provided report ya baseline ga e supe gore ke baseline report e dirilweng before go mainiwa gore mantu ao a na ntse a sa cracka gale mme report e ke e tshwereng ye ya batho ba ba le mo teng ga lesakana lone leo mantu a mangwe a na ntse a crackile gale ka le supetsa dinepe e teng gone a na ntse a crackile gale mme ditshenyo tse dingwe ga re lebelela mo bukeng ye ke tse re di ithetseng yaanong mme ke helela ke re mo teng ga lesakana leo la 500 tota ga rena go nganga mo gontsi setšhaba se thomamiseditswe fa go thongwa ga moepo gaufi le motse go dirilwe morago ga ditshekatsheko tsa tikologo nne ke supe ya le gore ka ga molao lo sireleditswe go gaisa se se salang hela ke gore go diragadiwe le thusaneng le buisaneng le mopane le maloba re ntse re le gona ne ke re kana re itse re court so a re santse re le a re buisana nna re dumela gore le buisaneng pele le exhausting all the means mopalamento Dr. Letshula Thebe yeo gape le tona wa thuto le tlhabololo kitso o kopile banne ba motse o go tshwaragana le moepo wa mopane go thomamisa gore matlhakore o mabedi a nna le tharabololo e tla ba tswela mosola ka jaana go nna teng ga moepo o go thamile ditiro le go godisa itsholelo Bethany Manto BTV News Matseloje tsana ka wetso ne di go tshwaretse go lekalo re dilo maserota ka tsa metshameko di tla ka Edwin Mashako Ke go leboga one mothetso madume dumela mogala dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashako mo metsone tsa re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa boresa softball Tony Moyo a re ba mo kampeng go ipakanyetsa kgaisano ya go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa 2024 se se tla bong se tshegeditswe ke lefatshe la Aforika Borwa setlhopha sa mono se simolotse ikatiso mo supologo mme se tla wetsa ikatiso eo kgwedi eno e le 20 le bofera bobedi ka go tlhopha batshameki ba ba tla bong ba ya go emela lefatshe leno kwa Mokopane kwa Limpopo a rutlwe segolo meboeng ka pego Moyo o tsweletse a re morakong eno ba bereka le batshameki ba le 30 mme ta re morago ga kampa ba thope setlhopha sa setšhaba sa batshameki ba le 16 go go tsenela kgaisano eo ya go ipatela phatha kwa sejaneng sa lehatshe setlhopha sa Botswana se tabo se tsomana le go hetsa mo maemong a ntha ka go henya sa Aforika Borwa se se nna se ba tsenya dingalo ngwaga le ngwaga se se botlhokwa pankanyo ya rona ke yone ta re bontshang gore step by step re batla go ira yang tota the ultimate goal ke go wina bosimega jwa di qualifiers since I recall the last time re tsholetsa trophy ke ka 2003 le zone 6 Lethokola League ya softball ke nngwe ya dikgwetho tse di dira tiro ya bokatisi bokete Mehela Moyo o kopile Batswana go ba emanoke ka nako tsotlhe gona inactive for a long time go
go na le seabe sentsi mo performanceng ya di-player but ha league le teng players ba tshameka, we see them ba assessa di-performance tsa bone ba bona ba bangwe gore ba tshameka yang and be able to rise to the occasion when given an opportunity. Tournament ke kgang ya gore one player in a tournament can turn out to be on top of the player tournament, but in a regular season o bo ithalela gore ke motho o sokola. So tournament, they've got its own moments. A player can rise to the occasion, a player probably can choke. Setlhopha sa mono se setse se kokwantse dintlha di le 33 ebile se le mo maemong a 33 le hatse ka bophara la bohelo se tsena kgaisano eo ya go ipatela phatha ke ngogola mme ba hengwa ke Afrika Borwa ka dirane tse 4-3 makgalakga a kgaisano. So as dilo di ntseng ka teng right now, WBC e changile format ya go tshamekela World Cup. So this is the first stage se re tabera go go sone. After qualifying, ra go the second stage, and qualifying on the second stage, that means we'll have that opportunity ya go tshameka final next year. Batshameki ba babeditswe mo go ba 30 ba ta ikatisa go hitha kgwedi eno e wela mme gareng ga bone ke pitcher Kagiso Mogale, Brian Dikgang, Tshepo Ditiro ona Segudu le ofentse ke sogile gareng ga ba bangwe. Batshameki ba setse ba kile ba tshamekela lehatshe leno kwa sejaneng sa lehatshe ka ngwaga wa 2019 kwa Botswana e neng ya hetsa mo maemong a 14. Kgaisano ya go ipatela phatha e ka kgwedi ya Thakole e le 26 go tsena Mopito a le 3 kwa Botswana e tabo e ipatela phatha mo go tse pedi tse di tla tsewa mo Afrika. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Ntse re le mo go tsa softball mokatisi Tony Moyo a re o itumelela setlhopha sa bokatisi se a berekang le sone a re bone jo jwa ga Tebogo Makgatšhana Tapiso o timile Juri Manaka ba eleng ba thusa bakatisi le mookamedi wa setlhopha McDonald Fologang ke bakatisi le baeteledipele ba Popota ka jalo o idumela fa ba tla thusa setlhopha go fetsa mo maemong a itumedisang go ka iponela sebaka kwa sejaneng sa lefatshe se se tlabong se tshwaretswe kwa Prince Albert, Canada le kwa toropong ya Oklahoma kwa USA. Monate ke gore ke bakatisi botlhe be eleng gore ke a ba itse, and then mongwe wa bone re tshamekile mmogo ko national teaming, and then the assistant coach Tebogo Makgatšhana ke motho eleng gore has a winning record le team ya go ko police, and then he brings his experience ya go winner. And then we also have Coach Tapiso, he's a teacher go LSS, and he comes from a winning background. Having excelled for a long time go LSS with his boys and girls. Kita kopahelo BOTSWANA, the Friends of Softball, bar support, bar rotuite, bar encourage. Banne positive all the time, and go aga diplara tsa rona and ba ye go Limpopo ke ha koning hela ba te gore support, and it will be highly much appreciated. Fa re lebatsa kgaisano ya sejana sa Afrika e tsweletseng kwa lefatsheng la Cote d'Ivoire, setlhopha sa Morocco se letse se simolotse motshameko wa bone bontle fa ba fenya sa Tanzania ka dino di le 3 go lefela. Mo motshamekong o mongwe wa Group F, setlhopha sa DR Congo le Zambia tsone di tshamekile maleka a no setlhopha. Maduo a raya gore Morocco e teletse pele Group F ka dintlha di le 3, palongwa serota ke DR Congo le Zambia ka ntlha setlhopha fa Tanzania e le kwa morago e sa kwadisa ntlha e petota. Tikologo ya bobedi ya kgaisano e tswelela gompieno fa Equatorial Guinea e lebagana le Guinea Bissau ka nako ya bone, fa Cote d'Ivoire e tla bo e phadisana le Nigeria ka nako ya bosupa e le mo Group A. Motshameko wa Group B one o akaretsa motshameko wa magareng ga Egypt le Ghana e le ka nako ya 10 bosigong jono.
mothoso ka gorialo tsena ko ya bongwe re di ba khutlo go nefa ta ke leboge jalo kgaitsedi a ke sentle moeng o neng a rarola sentle bontle ka puo ye diatla tše mašakgomo se tswa thobeng tše le phepa one rabantheng ka lakatšhane o tla be a boa go tla go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connects ga kologelwa mokodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe monongwaga botshelo jo re bokubugela ka methale e farologaneng fa go ka tshogane o kgotšwa mo tseleng sa ineele emelela o gatele pele o bokubugele thola le modimo. Deadline for submissions has been extended. 31 districts, one winner. Don't miss your chance to shine. Join the DBS Roadshow Talent Search and stand a chance to win big. Up for grabs is a brand new 1.4-liter Polo, a year-long recording and artist management contract with Big Dog Productions, 1-year wardrobe styling contract with Lamar Lueto Clothing, 3 music videos by Cosign 267 and 100,000 pula worth of radio promo airtime on RB2 and BTV. To enter, simply send your stage name, district, and a 1-minute demo to submissions at dbsroadshows.co.bw or WhatsApp 73445526 73445526. Deadline for submissions is 27 January 2024. Hashtag Remotsileng. Hashtag DBS Roadshow. Brace yourselves. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation